dragi moji kolege iz Haba, vi pratite naše emisije Ogilja TV. Moje ime je Stanković Ognjen, profesor Kusos muzeji. Danas pričamo o tome zoološki vrt i polani medved. Idemo. Zoološki vrt je ustanova u kojoj se čuvaju i pokazuju posjetiocima životinje koji danas žive na zemlji. Polani medved je sisar porodice medveda, najveći predstavnik reda mesoždera. Dužina tela mužjaka dostiže 3 metra, a težina je 700 kg. Polani medvedi žive na Arktiku, na morskom ledu i priobalnim područjima Arktičkog okeana. Dobri su plivači i ronioci, a glavni plen su im foke. Ukoliko želite to da svidjelo mi se taj video, ukoliko želite da gledate na mom YouTube kanalu i ukoliko se svidio taj video, stavite like i pišite komentare, kliknite na zvončić i subscribe se na kanalu, zapratite naš Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Twitter. A na sajtu ogilja.tv.com, ko želi da se prijavi na mom web sajtu, link je u opisu profila, ja sam uvek tu. Sve ću vam objasniti, kratko i jasno. Vidimo se u sljedećem klipu.